Pozvao konj magarca u goste. Došao magarac i gledao onako puna soba trofeja i medalja i kaže konj, ma to su mi neke medalje sa takmičenja, evo vidiš ovo tu sa olimpijskih igara. Sav zadivljen magarac gleda ono, sutradan ga pozove magarac kod njega u goste, razmišlja nema čime da se pohvali i nađe neku sliku od zebre i okači na zid. Ulazi konj kod magarca u sobu i vidi onu sliku i kaže, jeli bre, šta ti je ova slika? Ma, pusti to je još dok sam igrao za Juventus. Otišao Srbin u Amsterdam i pravac u javnu kuću. Pita ga prostitutka, na koji način želite da vodimo ljubav? Kaže, srpski. A ne, nema na kredit. Muž se budi mamuran. Otvara oči i na stočiću ugleda čašu vode pored 2 aspirina. Na stolu pored kreveta vidi ispeglana odeća, pogleda okolo vidi cijela kuća čista, pospremljena. Na stolu u kuhinji gleda papirić, piše, dragi, otišla sam u kupovinu, doručak je u rerni, a sportske novine su ti na stolu, tvoja ženica. Tad mu dođe sin i pita ga muž, šta je bilo prošle noći, kaže sin, a pa ništa, došao si oko 3 ujutru, pijan ko zemlja. Sopleo si se na neki stepenik i razbio si majčinu najdražu vazu. I povratio si u hodniku, pa si se zaletao na vrata i sad imaš tu modricu na oku. Kuku, meni čoveče, čekaj, pa što je ovako sve pospremljeno, majka nije ljuta, a? I onda sin objasni. Pa vidiš, kad te majka odvukla u spavaću sobu i probala da ti skine pantalone, ti si rekao, gospođo, pustite me na miru, ja sam oženjen. Zove žena muža na mobilni i viče, gdje si bre više, gdje se smucaš, a? Kaže on, znaš onu zlataru koju si vidjela onu ogrlicu što ti se sviđa, a? Kaže ona, a mužić moj lepi, a? On kaže, tu sam u kafani preko puta. Dva grobara posle napornog dana sede uz pivo i kaže jedan drugom, joj, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, znači namuči nas haos. Odgovara drugi, ma nije to ništa, mi danas kod nas na groblju sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je 3 puta vadili na bis. Mujo zaglavio u zatvoru, ode Fata da ga posjeti i pita ga, jel Mujo, kako ti je ovdje, a? Kaže Mujo, isto kao kod kuće. Kaže, super, ali kako to bre misliš kao kod kuće, a? Pa vidi, hrana neukusna, garderoba neispeglana, nema seksa, a brate, ne smijem ni da izlazim. Prilaze neki likovi Cigi i pitaju ga, jel Cigo, koja ti je omiljena životinja? Kaže, pa bre, lav. A što bre lav? Pa bre, što je jak ko konj. Sede unuci i baba u sobi i kaže baba, slušajte djeco, kad umrem, sahranite me tu u podrum pored onih burića sa rakijom. Što bre tamo bako? Pa tako ćete češće da mi dođete. Dolazi Mujo kod doktora i požali mu se. Doktore, boli me ispod rebara, evo ovdje sa desne strane. Kaže doktor, pijete li? Pa pijem. Pa to vam je sigurno od šanka. Mujo na telefonu. Dobar dan, operater. Služba za korisnike, dobar dan, izvolite. Kaže Mujo, ne radi mi internet, operater. Koji internet koristite? Kaže Mujo, pa komšin. Ulazi Mujo u kafanu i viče konobaru. Mak, daj jednu ljutu pre nego što počne frka. Mujo popije na iskap, pa opet konobaru. Mali, daj još jednu dok ne počne frka. I tako stalno i posle 10. ljute pita ga konobar, pa dobro bre, a koja frka? Kaže Mujo, pa kad budeš saznao da nemam da ti platim.
Mujo ispraća taštu na let avionom. Čim je avion poleteo, Mujo ga prati pogledom i kazao u sebi: Bože, a sad je uzmi, pa sad ti je najbliže. Prema nedavno objavljenoj statistici, Bosanac u prosjeku prepešače 1500 km godišnje. Prema drugoj statistici, Bosanac popije u prosjeku 120 litara rakije godišnje. Prema tome, zaključak je da u prosjeku Bosanac troši 8 litara na 100 km. Kupio Mujo burek, samo što je zagrizao i upita burek dživu: Jel bolan, gdje držiš ti to meso, a? U frižideru, brate, gdje bi drugo? Pa stavi malo i u burek majke ti. Muž i žena koji su već 40 godina u braku odluče da odu kod doktora na pregled i da se malo posavjetuju. Doktor prvo pregleda muža i kaže mu: Izgleda da je sve u redu s vama, imate li vi nekih problema? On se zamisli pa odgovori: Pa doktore, ništa posebno, no kad vodim ljubav sa ženom, prvi put je onako u redu, ali to drugi put kad radimo već počnem da se znojim i malo mi smeta to. Nakon njegove ordinacije uđe žena. Doktor je pregleda i pita: I vi izgledate dobro, no vaš muž mi kaže da kad vodite ljubav prvi put da je sve okej, a drugi put se počne znojiti. Znate li vi možda zašto? Ona ga pogleda ispod oka i kaže: Pa naravno da znam, doktore, prvi put je u januaru, a drugi put u avgustu. Dođe učiteljica na čas i kaže: Deco, danas ćemo govoriti o slučajnostima. Ajde, eto ti, Perice, ajde navedi mi jednu slučajnost. Kaže Perica: Pa evo, na primjer, moj mama i tata su se venčali istog dana. Dolazi Mujo kući i kaže Fati: Ženo, idemo na pivo sa Hasom, daj mi spremi one golf čarape. Kakve bre golf čarape, a? Ma znaš bre, one sa 9 rupa. Padne malo ciganče sa terase i cijelo se izlomi. U bolnici ga previju u gips i puste ga na kućno lečenje. Posle nekoliko dana ciganče dobije temperaturu, pa reče ciganka Cigi da nazove doktora i da ga pita šta da rade. Zove doktora i kaže: Alo doktore, takva je situacija, mali je ceo u gipsu, kako da mu izmerimo temperaturu? Pa kaže doktor: uzmite toplomer, kupite u apoteci, tražite toplomer i izmerite mu temperaturu analno. Dolazi Ciga ispriča to ciganki, kada ona kaže: Pa kako bre analno, pa šta to znači? Pa kaže: Nemam pojma. Pa ajde zovi ga opet i pitaj ga, reci mu da ne znamo šta je to. Zove Ciga opet, kaže: Doktore, pa ne znamo šta je to analno. Možeš malo još bolje da nam objasniš? Ovako, uzmite toplomer i rektalno mu, brate, izmerite to. A, rektalno, dobro. Ode on kod ciganke ispriča i to on kaže: Pa dobro, šta ti znači to rektalno? Pa bre, ženo, ne znam. Joj bre, zovi ga, objasni mu, reci mu da smo mi prosti ljudi, nek ti objasni kako bre da mu izmerimo to. I on zove: Halo doktore, pa mi smo prosti ljudi, ne znamo mi šta je to analno, rektalno, možeš lepo da mu objasniš? Aman bre Cigo, uzmi taj toplomer i gurni mu u dupe, čoveče. Dobro bre doktore, šta se ljutiš? Dođe čovjek kod doktora i žali se: Doktore, ja stvarno ne znam šta da radim. Žena i ja već duže vremena radimo one stvari. Ajde vi dovedite nju pa ću ja sa njom da pričam, kaže doktor. I tako sutradan muž dovede ženu kod doktora, doktor je primi i počne da razgovara. Dobar dan, gospođo. Dobar dan, doktore. Vaš muž mi reče da već duže vremena niste imali seksualne odnose. Što to? Pa znate, doktore, ja ujutru krenem na posao i komšija me vozi. Onda me on pita: Pa hoćete li vi meni platiti za benzin ili šta? I onda ja moram ili šta? Tako ja zakasnim na posao i meni gazda kaže: Hoćeš da ti dam otkaz ili šta? I ja onda moram ili šta? Vraćam se s posla, pokupi me drugi komšija i pita: Hoćeš ti meni da platiš za ovo što te vozim kući ili šta? I ja opet moram ili šta? I tako dođem kući, ja stvarno ne mogu više. Na to će doktor:
Pa dobro, hoćemo li mi ovo da kažemo vašem mužu ili šta? Poštar bakici doneo pismo i kaže: evo bakice, stiglo pismo iz Amerike avionom. Kaže bakica: ne laži bre, videla sam te, na motoru si došao. Toku radnog vremena žena sreće svog muža na ulici koji nosi buket cveća. Sva onako besna pita ga: elo bre, kome nosiš to cveće, a? Onako muž iznenađen kaže: pa sekretarici. Žena na ivici histerije viče na njega i kaže: znači tako, a? Sekretarici cveće, a ženi k***. Muž slaže ramenima i kaže: pa dobro, hoćeš onda ti cveće. Kaže fata mužu Muji: Mujo, ja sam trudna. Pa kako bre trudna ženo kad sam pazio? Kaže ona: pa vidiš, to ti je ko u saobraćaju, džabe što ti paziš kad drugi ne paze. Valja se Mujo mrtav pijan po kući i vidi fatu kako spava. Taman otvorio vrata od sobe da uđe kad lupi se vratima po čelu i počne čelo da mu krvari. Ode on kupatilo, pogleda se u ogledalo, stavi flaster i uđe lagano u krevet, sav srećan što ga fata nije ni čula. Ujutru ga probudi fata, kaže: diži se pijanice, opet si došao pijan kući, a? Nisam bre fato, bre, ko ti kaže? Pa evo krvari ti čelo, a ti si tamo flaster zalepio na ogledalo. Nastavnik matematike pita Pericu: Perice, čuo sam da si brzo u računanju, a? Pa jesam. Koliko je 32 puta 26? Kaže Perica: 750. Red nastavnik: čekaj, pa stani bre, pa to nije ni blizu. Kaže Perica: pa dobro, ali je bilo brzo. Prijavi se na kanal za još viceva.